Izinyembezi zothando ezigamenxa simanje sothando nesesesingqopha mlando esesenza abantu bahlukana nazo zonke izinto abanazo okufaka phakathi ngisho imfundo sebehlukane nabo bonke odade wabo abafowabo ngisho abazali babo bathi kungenxa yothando ukushelana nokuqomana kwabo sekwafana nemvula nemvalamlomo besho zofa silahlane befunga isibambano mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi bhekela namhlanje seyisuzelene seyijikelele phela sebexabene u-6 to 7 ihlezi kubanjwe imihlangano kaze aphele bezeni izifungo enazenza ngosuku lemshado uma ngabe senitshayelana imithetho seliphelele philolutha ilona yile selenze wakhihla isililo hey konje njalo emhlabeni into ezakalula iyona ehambe kalula mina ngikhala ngezinyembezi zothando bathi ngazo mina ngiyenza izandla bathi yebo bakunika isifuza ngiziphendula ukuthi ngane ngabanga empeleni awuzange wamthanda kungubani kanjashoninyaka ungazange ubeke isandla uma ngabe besetiya usuyakhala ube wazi ukuthi ngawe ungenanda mina namhlanje ngiyazigeza izandla ngikhala ngezinyembezi zothando ndithi imbongi yinkosi.